Number 1 Duar Amla Constituency arlo PS thomke bapho atum aphan Lank asomar keron bo. Sarkar hin pen rong rup kapaching thunang japhan ki kai ki pisitami kamatha kedopena jok asona kirap kipi kipajurasai dengpon bo. Lasons Caribbean Autonomous Council's EM Dr. Tuliram Ronghang, Fishery Department in Charge Madhuram Lekthi Lepen, Number 1 Duar Amla Constituency, Local MSC Mati, EM Prabhachandra Taru, Alangli Tumpen, Havararat Mati, Fishery Kedo, Atumaphan, Akinjoy Pen, Lank asomar Ronpo. Bangso asomar keron pona sayalong, Duar Amla VDC Chairman, Thon Sinkro, Duar Amla Mondal President, Khorsing Bay Pen, Tedanglok, Mondal Committee Claim Bangphu Lapen PS Thomke Bapho Atum Chirap Chatudunsi Ing Samjin Pen asomar Kerona Sai Pachunpo Wothat Lang Sapen Rajan Ronghang News Fast Caribbean Long Caribbean Long Autonomous Council CM Sar Ping Khata Teng Pen Lapen Dak Fishery Department EM Madhuram Lekthi Kahai Lapen Dak Nitum Duar Amla Local MSC Mate Caribbean Long Autonomous Council EM Sar Prabhachandra Taru Kahai Alang Lina Ping Khata Teng Pen Tini Ladak Nitum Duar Amla Long Fishery Kedo atum aphan Mate Niltum Duar Amla Long 35 polling station do Lase Niltum Pini Dak Fishery Department Pen ang keron Laso Ogaso Mate Oga Puna Niltum Dak Board Committee Long Ron Ponito Lapen Laso Oga Puna Pen Niltum La Fishery Along Fishery Kedotum Mate Fishery Sayang Deng Claim Katiki Atum Alap Padunang Mate Ale Padunang Mula so Ale Pen Alang Tum Kaching Thur Jephan So Abar Sai Government Pen Kedeng Pon Lase Niltum Pini So Angdeng Niltum Hin Pen Ron Pon Lo Lase Niltum Duar Amla Pen Kachuro CM Sar La Pen Ke Fishery Department Madhuram Lekthi EM Sar La Pen Dak Duar Amla MEC Mate Caribbean Long Autonomous Council EM Sar Alang tum hancuro ponito anso se niltum dak Duar Amla arat do la fishery kiklem abang pu atum anso se alai padunang pu kamatha thai ko ase pini lapan sini dam tantang Yan data ening dano to kaldo onan litung pini bang so nilitum la Duar Amla angkang long la ok aso mate oka puna keron pon bangso jai meglong na tunang pilidin thega pona tu kan ake cingsi churulo la so bangso pinilitum bangso la ok asomar keron pon abangke ni tum ke cingsi bangke ni tum kai belong Thomas Council along CM Dr. Tunu Hamsar alang hitam in benstamin tum Duar Amla arat pan lapen Duar Amla arat pana cingkur la ok fishery gitu tumpan aphan di dokum anotan la ok asung joken am sisi non kilangi tangan sami alang itu kapacing tu dia pan kaburi pen jong lesi kicing sini itu Duar Amla la long kongkerap ko local committee pen cengong itu mondol committee VDC cekadu kawi arap pen itu kado pen itu Dr. Tuliram Sar CM Sarvan kicing si kalon pilo la pen tu Fishery Department EM Sar Madhuram Lekthi alang ni phantam itu hin pen churupon lo la pentuni tumdak pini bangso kaso keron bangso jai megalong nitum pini kedeng kono bang langsung nelo yem saram thamon tatang chidun ji pulo tebon same langli hedung akam do kokomasi dipulong ko tebon same na to VDC chairman pen danglong na tum local committee pen danglong na tum ron ponu ku bana pangkha ko na tengsi nitum bangso pini ladak soil IB long mani tum bangso so umar mani tum ron